Hayi, Ntakakhuba. Ngayiva inkulumo kababa uSomnandi. And isanjalo nje i-correct njengoba inje. Mangabe ethi abaculi abalandeli baqomile akasho ukuthi ama promotion akangenziwa. Uthi ubaba uSomnandi ingoma ebhedayo, ingoma ebhedayo. Yabo? Yilento besisho ke thina abantu esingaqomanga ke ngoba thina siqomanga. Yilento besisho sithi umhlaba bekubangisa ngamageje. Kwakumbhedo wengoma lo sasike sikwazi ukuthi sigijime siyothi umthandeni uculile ebhedini. Yabo? Not ukuthi mangithi ukubheda yayibheda but kwangayona ingoma okuhlukanisa unyaka. Nawe ke njalo ukhiphe umjolo lo. Umjolo umnandi mawumamela bongo njengihleli la ngibukela iAfcon. Umnandi ngazimamelela umjolo ngimamela. Ungayi ukuthi ngihlukanise ngawunyaka. Noma ngaba kuthiwa kuthini angehlukanisi ngonyaka ngomjolo. Bathina abalandeli vota phela. Hayi. Asizona izithutha thina. Thina siyazi into engekho nekhona. Yabo? Ubaba uSomnandi uthi abantu abayeke lento yokuthi mangaba ngungave ufika e-studio ufika uthi baza kuvotela futhi bahlukanisa unyaka. Ngeke simele ke lo doti kudoti lo mfethu thina ngeke simele lonto leyo. Yabo? Amaqhawe wethu thina abonjoko siwatshenile last year ukuthi hayi ngeke qhawe ngeke akuhambanga kahle ugejile. That year 2022 ngoba samtshena walungisa ubuyile ngoku right siyamncoma futhi sonke thina ke asiyisebenzi lokuthi sakusupportela thu ubani thina esingaqomanga hayi abaqomile ke bona ke bangakulandela ngisho ngathi ufike e-studio wathula bazathengani lento le ama pre-order ngeke yabona lento ama pre-order liyana yezinye amanye ama characteristics wabantu abaqomile lwa. Ngangifave indidane mina ngangisamncane kaza isikhathi indidane isenza le yanto ama pre-order but ngangihleli ngiyibonda umbhedo. Ngeke ngive ngithenga into mina engakaboni ngisho ipromo sekuthiwa mangithenge into engingayazi. Hayi ngeke khuba bafethu. Yabona ngosekufike kwisikhathi ngokulapho khona uANC mawenza kabi siyakutshena thina sithi uyabheda ANC. Ukhuba mawenza kabi siyakutshena uyabheda Khuba. Ugcokama mawenza kabi siyakutshena uyabheda. uRonaldo uhlangela iMan United. Thina abalandi beMan United sakutshena si Ronaldo uyiking yethu. Sikuthanda ngalendlela but mawubheda uyabheda. uMessi mangaba baqomanga bazasho abantu baMessi bathi uyabheda Messi ngoku right. So asukwazi ukuforswa into ngoba kuthiwa niyavotelwa khuzani. So nje ubaba uSomnandi wayisho inyani ngiyamvumela nami. Ngibabhlungu mangibona indoda ethanda umfana kuzecaca ukuthi hayi shit man. Ngiyayibona mayenzwa abantu besifazane leyanto fine. Vele abantu besifazane labo ba right bona bangakuthanda ngalenhliziyo yokukuthanda. Ngingakuthandi phela kuze kudlulele. Kuzocaza